إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الإخوة الكرام والأخوات أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي قائلا لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نعم مسيب جرب تدرب دين الإسلام هرتو بأودو إمسي ميدان تفسير القرآن meden tori Allah subhanahu wa ta'ala ɓeydan en jam e kisiye ɓawo ɗum hiɗen jetta Allah subhanahu wa ta'ala hiɗen seedo ala reweteɗo ko wona kanko Allah subhanahu wa ta'ala wono la ilaha illa Allah rasulullahi muhammadu sallallahu alayhi wa sallam ko nelaɗo Allah ko Allah subhanahu wa ta'ala neli mo nde ɗo tagore ko jokketeɗo ko ɗo hana jokkede ko ɗo hana ñentinede muhammadu sallallahu alayhi wa sallam hiɗen seedo ala reteɗo ko na Allah hiɗen seedo oɗo nelaɗo muhammadu sallallahu alayhi wa sallam ko Allah subhanahu wa ta'ala neli mo nelirimo diina gonga hiɗen mawlo pittali wonkiji meɗen hiɗen mawlo e Allah subhanahu wa ta'ala bone wonkiji meɗen non kala mo Allah subhanahu wa ta'ala fewni ko no woni fewuɗo kala mo o majjini kadi fewnowo mo heɓotako en tori yo Allah subhanahu wa ta'ala fewnu en arsika en iwtirgol ɓawo nelaɗo muhammadu sallallahu alayhi wa sallam jokka ko ɓe jokkuno kon ila yawmiddin non musidɓe julɓe ara hiɗen andi no yoytirɗen noon semaine men feƴƴinoɗo an o ɗo neɗɗo an o ɗo banu adama no wirɗen noon teri manque ko Allah subhanahu wa ta'ala yurmama kon no wiire noon arrahmanu andi arrahmanu komo yurmanema ko huuɓitani tagore nden fof yedduɗo wo yurma fof yurmanema ko nden no huuɓitani fof eyi tel manque ko yurma neɗɗo on trois payen on fof fay daw okkuma tawatara ko de payen on woni ko mottilta ay mana julɗo e ko nun Allah subhanahu wa ta'ala ɗaɓɓe julɗo mana ay har sa daroy ke ñande janggo yeeso Allah subhanahu wa ta'ala ko a 100% mais ala kulli haalin no yewtirten noon ɓay neɗɗo kay ala kulli haalin no yewtirten nan neɗɗo kan wona parfum hay goto wona parfum ala mo juumata ay bon kono an julɗo on si tawi woni a wali wonde 100% wonu 80% si a wakkili ka woni 80% e diina ma kan 30% heddiɗo e yurmande Allah subhanahu wa ta'ala nden himo wawma timminande ay habana kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko arrahman mais julɗo a landama 100% tawatara ko dina ma kan fof ko 30% heɓuɗa walla si ɗuuɗi ha 40% mais ko Allah subhanahu wa ta'ala andi ko no wonata ñande janggo ɓaray kanko yurmede Allah nden haray ko yaajude ay kono noon no nelaɗo makiri noon himo huuti ommo gotum fooli ommo gotum muɗum fooli sappo muɗum ay si tawini a waɗi moƴƴere hun gotum jeenayi waɗete ko golluɗa ko wona sappo sa waɗi bone hun gotum ko bone hun ko ɗum windete dareɗa ñande janggo yeeso Allah subhanahu wa ta'ala tawara ko gotum maɗon ko ɗum domini sappo ma o haray a wonani julɗo tinniɗo ɗum noon jilɗo on ko yo wonu tinniɗo
nde tawde Allah subhanahu wa taala cippini yurmande makko nde makko si o wawali wonde 100% yo kato heɓa 80%, 30% seddiɗon e yurmande Allah, Allah subhanahu wa taala no wawi timminande on tigui eyi o wi yangoɗo neɗɗo andu dey no wirno no ya andu Allah subhanahu wa taala yurmama hono yurmirama ma honno addangol makka ɗo dina l'islam cippingol oɗo nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam o wi noon hino farlima han oɗo julɗo woni julɗo gorko woni julɗo suddiɗo andugol piiji nayyi honnum andugol dina l'islam kam mana andugol Allah ko ɗum woni Allah, andugol Allah ama non ko woni ko Allah Allah donc andi kanko Allah subhanahu wa taala ko ɗum o wi ñande janggo o yoɓoyay tagore makko nde naatuɓe aljanna ɓe o yoɓaɓe moƴƴereji ha ɓe welto o landoɓe wara ene yonani yon ɓe wiya hi Allah ka aljanna ɗo yonani yimɓe hay hunde ala ko manki o wiya o way o wina no woodi ko hanki joni fokki mi ara mi présente o yeeso moɗon yi on lan andon ko ɗo woni Allah ko ɗo taguno aljanna ko ɗo taguno yiite ko ɗo fodduno on ɗiɗo kanko Allah subhanahu wa taala ara o weɓitano juloɓe momɓe ka aljanna ɓe yiya Allah ɓe anda ko ɗo taguno ayi bon joni noon ko ɗum waɗirta ɗum o wi ko ɗum par ce que ko sabu ɗum o waɗirta ɗum par ce que ko ɓe gon enen ɗo fof en nani tun Allah Allah hiɗen andi ko Allah tawi kono hay goto yaalimo kono ɗen giɗen gonɗinimo Allah zina yuminuna bil haybi gonɗingol Allah en yaali Allah kono hiɗen andi Allah ko gonga ko kanko tagata kanko warata immintina o darna en yeeso makko o ñaawa en e kanko tagi yiite ngen kanko tagi aljanna on kanko okkata aljanna kanko naadata yiite eyi kono jaɓen Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum woni andugol Allah andirgol mo mandeji makko ɗin fiyakuji makko ɗin eyi e andugol oɗo nelaɗo Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam si ala kulli haalin si a andi Allah ko fokki anda nelaɗo Allah ko kanji ɗiɗi sina ɗum marsata amman ata rasula fagati ata Allah ko Allah e nelaɗo a anday Allah jokka noon yammiroge nelaɗo ɗen ayi sabu ko Allah subhanahu wa taala ko o cippindina ko o teeti nelaɗo ko ni e rewirtolla nelaɗo tindinen enen kadi ko no rewirten kaɗo dina jokken mo eyi kono ko ma anda Allah anda nelaɗo Allah eyi si tawani koye dina ma kam marsu anda dina l'islam kam wondude e dalil eyi muñño sattendeji kala ko heɓoto e dina kankom eyi o watti ɗon honnum o wi no waɗɗi anda an oɗo julɗo Allah subhanahu wa taala tagima o addima ko aduna ɗo o akkitiralima ni tum ayi anna Allah khalaqana wa razaqna ay walam yatrukna hamala Allah taggi en o arsiki en o addani en wurden karlede ɗo akkitirala ni tum o holli en kadi laawi ɗum fof ko on rewten ha moƴƴere nden heeɓo ayi o wi noon honnum kala yedduɗo nelaɗo on ayi Allah subhanahu wa taala nanggay on tigi ñande janggo nanggal yagginirgal ayi amman ata rasula faqad akhazna akhzan wa bila kala yedduɗo nelaɗo Allah sali iwtirde ɓawo nelaɗo sali jokkude dina nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko Allah subhanahu wa taala ni min nangay on tigi nanggal yagginirgal ay ko wadde non ñande janggo wiide ñande dargal lakara ala ton si woni ha hewtama ka dargal ala mana ɓawo mayde ala ko moƴƴintine hande kadi ay kono waɗi so nelaɗo maki ko woni neɗɗo ƴoƴuɗo kala banteje ko gollanɗo koni ɓawo mayde nden kon ite woni fiyakeji ma ɗin fof alhaaliji ma ɗin fof ko aduna ɗo woni gollanɗa a gollanali lakara ara yahay hunde marsali yahay hunde marsali eyi par ce que saabu kala ko goɗɗo woni ko heɓɓitaki ha mayde nden wii pan ala ko heɓɓite hande kadi eyi ala ko heɓɓite konti godduno kon ko ɗum yeɓete fama jaja u sayya illa sayya eyi neɗɗo kay ko mayo kanko hara dargal makko ngal haray ngal darike eyi neɗɗon ko mayo hara dargal makko ngal darike eyi bon ɗum woni kala yedduɗo nelaɗo mi nangay on tigui nanggal yagginirgal eyi nam ɗum noon o wi e an oɗo neɗɗo mana o wi e mana dambugal tataɓal ngal achalisatu tataɓum ɗum ko honnum an ko woni man ata ar rasula kala ɗoftiɗo nelaɗo Muhammadu sallallahu alayhi wa sallama wa wahhadallah o wotinɗini Allah o andi Allah ko goto petti o waɗa o heɓali Allah ɓe ɗiɗo Allah ko goto petti o gonɗini nelaɗo o andi Allah ko goto man ata Allah kala man ata ar rasula kala ɗoftiɗo nelaɗo ɗon wa wahhadallah o wotinɗini Allah la yajuuso dagantaka mo walatu weldugol man haadallahu on yedduɗo Allah wa rasulahu e nelaɗo makko
o andina hokgo Allah subhanahu wa taala ni la yattakhizul mu'minuna al kafiruna awliya min dunil mu'minina onon ɓeɗo julɓe o taw jogita ɓeɗo heferaɓe weldiɓe accon ɗon gonɗimɓe musidɓe mon ɓe jilɓe musidɓe mon ɓe kam manni afo ala zalika falaysa min allahi say'un kala julɗo welduɗo e kefere tawi an ko heferaɓe ko ɓen woni partenaire ma ko ange ɓen ɗon mari di affaire akkuɗa ɗon julɓe musidɓe ɗimmoɓe Allah subhanahu wa taala ni hara a wona hay fus falaysa min allahi fi say'in hara ya andu ko a zéro ko Allah subhanahu wa taala ƴeew noon daara hande alhaaliji men ɗin ko nelaɗo makono kon ɓeɗo heferaɓe asi ɓe natoyi e nder gayka yendu e naata e jokkemɓe toon eyi ko ɗum kadi ɗo aya on inni ɗo la yajuju daganta ko man wahadallah on wotindi ɗo Allah wa rasulahu e nelaɗo makkom la yajuju daganta ko mo walatu weldugol man hadallah on yedduɗo Allah wa rasulahu e nelaɗo on eyi kono julɗo ko julɗo hani weldude eyi julɗo ko julɗo hani ya wirno no wo yetolan ko hombo woni jaatigui ma mi yetoma ko honno wawɗa eyi nelaɗo makino ko gommo kala immintinete e diina jaatigui muɗum kam man tasabba qawmin fa huwa minhum kala wo yimɓe ɓe jokkodirɗa ay ange ɓen ɗon immintinoyte ñande janggo ko ɗum waɗi so ini to kala julɗo jokkuɗo waɗuɓe heferaɓe weldi Allah subhanahu wa taala falaysa min allahi fi say'in hara yang alana ara intérêt ko Allah subhanahu wa taala hay fuy ay la tajidu qawman o wi a tawata qawman yimɓe yu'minuna gonɗinɓe billahi Allah wa bil yawmil akhir tawa hiɓe gonɗini dargal maya immito yuwaduna ɓen hene welda man haadallah on wonɗo yeddude Allah wa rasulahu e nelaɗo makko an ko a julɗo a yeddata Allah subhanahu wa taala a yiɗaka Allah subhanahu wa taala yeddete hiɗa wawi weldude e wonɗo yeddude Allah subhanahu wa taala la hawnde si tawi woni a woni julɗo a wi tike ko a julɗo tawi an ko yeddoɓe Allah subhanahu wa taala ɓe bimbikiɗe jemmeñidorma ala weldiɓe sina ɓeɗo mais haray honto julɗo yankaku yagal ma ngal haray ko Allah subhanahu wa taala ko inni kon falaysa minallahi fi say'in haray ala intérêt ko Allah hay fuy ay neɗɗo jaɓuɗo Allah jaɓinelaɗo Allah wata weldude e yeddowo Allah subhanahu wa taala la sellata ay la tajidu qawman yu'minuna billahi wa bil yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasula a tata yimɓe gonɗinɓe Allah jaɓuɓe sari Allah jaɓi sariya nelaɗo sallallahu alaihi wasallam no welda e yimɓe yedduɓe Allah subhanahu wa taala eyi nden noon enen juuɗe ɓen iɗen duwa naftude ɗe hoore meɗen ande daare ko homɓe woni jatigi e ɓe ko homɓe wonɗen e jokkodirde ko homɓe wonɗen e ñentinde ayi ono julɗo kala no duwa darde ɗon hoore muɗum walaw kanu aba'uhum ko ɗum Allah subhanahu wa taala wi ese o wi mana o wi ne mana o wi ñande janggo ko dargal ese Allah subhanahu wa taala wi ɓiɗɗo e baba ko musidɗo ma iwduɓe reedu wototo ko musidɓe la ko wi innamal mu'minuna ihwa ay ko waɗi gonɗinɓe Allah subhanahu wa taala ɓen jaaɓi diina kan ko ɓen ɗon woni musidɓe ko ɓen ɗon woni hawtoyta ko aljannaji Allah ɗi ñande janggo yimɓe so ɓe woni nena goto ma ɓiɗɗo e nene wa ɓiɗɗo e baba woni golleji maɓɓe ɗi lurri ɓe hawtoyta pilasi ñande janggo par ce que oya ka yiita yarote o yaro ko aljanna naatuɓe aljanna ɓen ko ɓen ɗon woni men suɓɓe nante ɓa yiita ɓen ko ɓen ɗon kadi woni musidɓe ay hawtu ɓe golle mum woni goto ñande janggo ko ɓen ɗon woni musidɓe par ce que ɓen ɗon hawtoyta kono woni man tasabba bi qawmin fa huwa minhum ay kala jembintiriɗeɓe kala jokkuɗo yimɓe haray koye maɓɓe o jeeya ay haray koye maɓɓe o jeeya ay kono waɗi so inni hay si tawi walaw kanu aba'ahum hay si tawi woni hara ko babira e maɓɓe ɓen hay soko bamma tawi woni ɓe jaɓali Allah ɓe jaɓali dina Allah kan e maɓɓe on weldata ay on wonta hunde waytara on weldata ay aw abna'ahum ma hara ko ɓiɗɗo ma so jaɓali dina kan an e makko on wawata weldude on weldata si tawi woni an hiɗa jaɓi dina kam aw ihwanahum ma hara déjà ko gorol mangol fop gorol mangol fop si tawi woni ɓe saliki kaɗo dina Allah subhanahu wa ta'ala
ange maɓɓe on wata weldude Quraysh yankoɓe Makka ko ɓen woni gorol nelaɗo Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam nde warno yettingol kaɗo diina ko hon wonno gerdale ɓe wona kamɓe yaltinimo Makka gorol makko ngol ko kamɓe yaltinimo Makka fi honno ɓay kanko e ɓe wali famodirde tawi ko woni yewtude kon e ko ɓe faala kon jiida nanda yaada ɓe wi Muhammadu komin faala si tawi woni ko laamu faalaɗa hara ko laamu faalaɗa accu min lammine Makka ɗo ha ñande mayɗa hara a follotako tertoɗa wallina o diina ko wonɗa yettinde fanka fi l'islam ay ma si tawini ko jawdi faalaɗa min jonnama jawdi ko ñaama ha ay wona patron ɓuura Makka ɗo fof mais tertoɗa fi oɗo diinal islam tertoɗa wolugol ɗum ɗo ay masi ko rewɓe faalaɗa ndara Makka ɗo kala sonnaɓe faalaɗa min jombine ɓe waldina fi diina ay kono ko on o wino o inni si tawi woni on wowliɗo ha on ƴetti lewru ndun on waɗi ka jungo an nano on ƴetti nangue on waɗi ka jungo an ñaamo wonaalimi o terti ka ɗo diinal islam amma yantugu illa wahan yuha ay ha ɗo diina mi tertako ka yeyi ɗum ha ɓe inni honnum ɓe inni joni komin faala awa accu joni rewen allaji amen ɗin hitande rewen Allah ma on hitande ay toujours fino ɓe hettiramo tun ay mana yenugol mo on o wi walakum dinukum waliya dini ay qul ya ayyuhal kafirun la abudu ma ta'buduna min mirwata konko rewato walakum dinukum waliya dini ay awa julɗo an kadi si a woni julɗo do a wonde julɗe degerɗo ay par ce que a wona julɗo goldirowo diinal islamu kan tum yiɓen ɓe daro ɓen an kadi waɗu ni a ɓuura ɓeɗo julɗo ko ɗo wona e famodirteɗo la naya woni julɗo bewɗo dey odu o bil hikuwa mo ijete harsana an si Allah subhanahu wa ta'ala sortima e hakkude gorol ma ngol andinima ko tawi woni kamɓe ɓe andali ko ya noddirɓe faade e faamu noddiraɓe faamu noddiraɓe wondude e needi e diina Allah kan si ɓe jaɓanima hayran si ɓe jaɓali ko nelaɗo wiwno kon si tawi woni leydi ndin tawtoye kamu ngun wota sotti ka wonɗa ɗo wata akkidu diina makko tewta ɓe beleɗe maɓɓe ɗe wota waɗ ɗum fes parce sa waɗi ɗum fa laysa minallahi fi shay'in ya andu haray an a hikkaki ko Allah subhanahu wa ta'ala hay e hunde haray a wonali hay e hunde mukko yo ngari ɗum ha gaɗa yo taw hara kamɓe arta tawtama ko faalaɗa kon e diina kan wota tawtuɓe faaleji maɓɓe ɗin par ce que ko ɓuuri hewde kon ha hande ɗum hinno lutti si goɗɗo woni gollirowo diina tun wona toon e goral makko woda toon e famille makko on woda toon e weldi e maɓɓe goo inna ɓe an gaɗaji famodira a ɓuura ɓe waɗirde mana zayyanahu cheytan a amaluhum ko cheytan waɗa kon argo curanama tigui golleji makko ɗin wota jaaɓu fes walaw kana aba on haysi tawini ko babira e maɓɓe ɓen ay ihwanahum ma goral maɓɓe ngo ay ma aw asiratahum ma goral maɓɓe ngol ɓe jaɓata ulayka ko ɓeɗo kataba fi qulubihimul iman Allah subhanahu wa ta'ala windi ko wiyete gonɗina kon ka nder ɓerɗe maɓɓe ay ko Allah subhanahu wa ta'ala wino to kon man yahdillahu fa huwa al muhtadi kala mo Allah fewni ala majjinowomo ay si goɗɗo ari wolugol fi diina risala ɓen fop ɓurɓe jogade jale ɓe lamɓe ɓen fop ɓe ari ɓeni ɗo ustase on andi kono men faala modi ko diina ko kon ɗon yewde accite modi walline fi ɗum modi hey ɓen siko jawdi faala ɗon men jonnayi on lande men ko faala ɗon ay ma siko laamu faala ɗon men lamminayi on kala ko faala ɗon gadda yete men jonna on terto ɗon fi o diina l'islam terto ɗon wolugol fi ɗum ko diina ko wolton fi muɗum Allah e nelaɗo terto ɗon fi ɗum ay on tigi wi la ɗen jawle ɓe gaɗude ɗen laamuji ɓe gaɗude Allah e nelaɗo no ɓurani lan ɗum ɗon ko fabo honno par ce que al iman ko ɓay tawde gonɗinal naati ka ɓernde on tigi Allah fewni on tigi ay ɓaɗode Allah fewni on tigi karama koɓe jelo hande janggi ɗo ma enteɓe ko imamu e ma ko honnunde fami saabu gueɓe aduna saabu yeynede jawle aduna ɗo haadi ɓe wolugol gonga wodi ampagay saabu gueɓe aduna haadi ɓe wolugol gonga est ce que ɓeɗo e nelaɗo woni place goto est ce que ɓeɗo ari place ko nelaɗo faala ɗon
la ɓeɗo e nelaɗo golle ɓeɗo e golle nelaɗo lurri ko boy ayi ko waso ɗum al iman ko ɗum nelaɗo maki ko woni neɗɗo ko gonɗinɗo gonɗina so goɗɗo so heeɓi gonɗinal ngal tun no ƴetti feccere dina kam fop gonɗinal neɗɗo no ƴetti feccere dina kam fof ayi wolaka ɓeɗo kataba Allah o windi fi qulubihim ko ɓerde maɓɓe al iman ko wiyete gonɗinal kon wa ayyaduhum o sembiniriɓe bi ruhil qudus ay wonki laaɓuki o laɓɓiniɓe wa man yuqa suha nafsi fa ulaika humul muflihuna kala dandaɗo bone rerer wonki muɗum kin Allah subhanahu wa ta'ala ko ɓeɗo woni malaɓe sabu ɓe maki kala mo suɓali ko ñaama ko daggi walla ko harmi ñande dango Allah subhanahu wa ta'ala suɓoyta ko honde dambuɗe yiteɗen o nadiroytamo ayi kono so tawni neɗɗo woni gonɗinɗo Allah subhanahu wa ta'ala hayso yenama ɗo milliard ji ko adoto andata est ce que ɗum hino dagani tan taw ayi par ce que ko fi honnum o mayayi wacca ɗum o mayayi wacca ɗin no gasaw jeyne ɗum ha gayna o jonne tum ha gayna bimbine ñande waalo maya wacca ɗum joni o yeddi Allah subhanahu wa ta'ala o wacci jawdi ndi ɓaawo ayi o mayi ko yedduɗo ayi wona auzu billahi Allah subhanahu wa ta'ala inni on wa yudkhiluhum o naadoyeyɓe jannatin aljannaji tajiri hara hino ila min tahatiha sengole aljannaji ɗin Allah an haaru canɗi ayi naada mo aljanna aljanna ndar ma ɗon wona ko goɗɗo no yendema ɗo piiji ko wiyete aljanna kon wala o junu samiyati wala mana koko nowru meeɗa nande siga muɗum ɓernde meeɗa miijade fi muɗum yitere meeɗa yiwde siga muɗum ko ɗum wiyete aljanna ayi aljanna ɗum hino nandi ko goɗɗo yenatama ɗo aduna nanda yaada tata hara kadi ko wiyon haaldina fiya ko luttay ɗum enen tigui leyni ɗen aduna na ko dumoto ka siko jawdi ko ndi weeli o ko ha seeɗa ayi siko rewɓe ko ha seeɗa ayi cellal ɗum fof ko ha seeɗa ala ko dumoto jawdi ndi luttata cellal ngal luttata piiji ɗin fof ala ko luttata ñande bo a finata ɗum ɗo fof hay hunde ko faalaɗa e muɗum ala ayi aljanna noon ko a luttay toon ayi ko a luttinteɗe toon nawngol ala toon mayigol ala toon hay hunde ko sunantoɗa ala Allah subhanahu wa ta'ala ni ɓeɗo ɓay tum ɓe gonɗini Allah subhanahu wa ta'ala ɓe jaɓali jogitade hefera ɓe jaatigi ɓe acca ɗon gonni heɓen hayno si tawni ko nena maɓɓe walla bam maɓɓe maara ko gorol maɓɓe ngol fop wona nelaɗo e gorol mum ngol wadduno noon nelaɗo ko gorol makko ngol fof arnoɓe wi Muhammadu terto o Allah mo waɗa yedde fi muɗum meɗen rewi Allahji guluji e temeɗe ɗi nafana ɗi duncanali men hay hunde ko Allah ma goto ina tawa wonay men goɗɗum accutu o siko laamu faɗaɗa men lammine makka ɗo laamuɗa ha ñande mayɗa hara goɗɗo fol amara opposant yaltowo contre ma siko jawdi faalaɗa men jonne siko rewɓe faalaɗa men jonne o wi o woy ɗum ɗon fof mi jaɓali ɓe wiyawa accu rewen Allah ma on hitande rewen Allah men on hitande o wi mi jaɓali ko gorol makko ngol mo kanko Mouhammadou wolannomo ɗum ayi ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala wi ɗo gonɗinɓe Allah ɓen hay tewni hara gorol maɓɓe ngol fof ɓiɓe ɗum ɗo ɓe jaɓata fi on ɗum par ce que al imanu fi qulubihim gonɗinal naati ka nder ɓerde maɓɓe ayi o wi noon ɓay noon ɓe ƴetti Allah Allah subhanahu wa ta'ala wi mi naadoyayɓe aljanna ko ɓe luttaɓe kadi ka aljanna toon ayi ni haaldina fa ɓe luttay ka aljanna radiyallahu anhum hara Allah no weltaniɓe waradu anhu hara ɓe weltani kanka Allah subhanahu wa ta'ala o andi en yewtino ñanden ɓeɗo julɓe gonɗinɓe Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yoɓoyayɓe ñande janggo yoɓoyayɓe moƴƴereji ha malaika ɓen tigiri haawo ɓe wiya e Allah ɓe wiya Allah menen meɗen sikkude hari ala ko yiɗuɗa ha ɓuuri men menen ɓe malaikaɓe par ce que menen ɓuurima ɓattade hande a yoɓi ɓeɗo moƴƴereji ko andanɗa hoorema no galɗini men hay menen malaikaɓe ɓen Allah subhanahu wa ta'ala ne fi honnum par ce que kamɓe ɓe yahino aduna ɓe yiyalilan ɓe gonɗiniyolan ko wirni ɓe jaɓe ɓe huulilan eyi allazina yu'minuna bil ghaybi ɓe gonɗiniyolan ko wirni ɓe yiyalilan kono ɓe jaɓilan ko sabu nden moƴƴere ɗon mi yoɓiri ɓeɗo sonnaɓe arnoɓe ka hawre leydi ɗo ɓen tawi hino ɗofti moddibo e muɓe hino horude lewru muɗum suumaye hino juulude waɓutuji muɗum jowi hino renti e ko Allah rentiniɓe kon hiɓe woni yirmodi maɓɓe
hiɓe woni yeru modi maɓɓe Allah subhanahu wa ta'ala ni labinoya ɓe ñande janngo ɓe ɓuroya hurul ayni ɓe ngalɗa ɓe wiya Allah subhanahu wa ta'ala ko honnu hande labintinɗa ɓeɗo ɓe ɓuri men menen Allah subhanahu wa ta'ala ko ɓe yahino ka aduna ɓe yanganike moddi bo e maɓɓe ɓe rewinola min Allah subhanahu wa ta'ala e hoore ɓe yallam ɓe andalan ɓe anda ko woni Allah ayi kono hiɓe hooli sabu ko sabu ɗum yoɓiri ɓe ndeɗo moƴƴere ayi Allah subhanahu wa ta'ala inni ulaika ɓeɗo ayi fana radiyallahu anhum Allah hino weltani ɓe wara du anhu kamɓe kadi ɓe weltani Allah par ce que Allah subhanahu wa ta'ala fodnoɓe ko ɗum onni fama jaza'u sayya illa sayya ay man amila amilan fali nafsi golle woɗe golluɗa ko fi hoorema gollanɗa a gollana Allah ka a golli ko moƴƴi ko ɗum yoɓete kara noon Allah lundata fodore makko ndel la yukhlifu llahu l mi'ad Allah subhanahu wa ta'ala kanko lundata ko fodore so wi o yoɓay goy sabuna ko an gollantanmi ɗo mi yoɓi embre ko golluɗa kon walla mi ronkama yoɓuda embre ko golluɗa kon jelo ƴetta ɗo golle jande no gollude est ce que ko ɓe woni gollude kon hara ɗum ko ɓe woni yoɓede kon hara nanda yaada sa ayi ko ɓe woni gollude kon ko ɓe wona yoɓede kon nanda yaada fes joni so goɗɗo ƴettiɗo joni da gollande ɗo goɗɗo joni dawa ɗo joni e santier goɗɗo walla e magasin goɗɗo quelque soit kala ko wawi wonde ƴetta bembi siko rondagol cippingol ma gordo gardango ƴetta bembi 8 heures walla 9 heures tappa ɗon ha 17 heures wawa maximum 16 heures o yewtama ko 2500 yoɓete walla 3000 est ce que ɗum hino yaadi yaada ayi mais ala kulli haalin ko noon banu adama ko noon ko ya gomotun Allah subhanahu wa ta'ala wakkiloɗa golla indal insana la fi khabadin fowtere ala aduna ɗo ko yonti gordo gardano ha ñande Allah waɗi ko saati ayi mais kanko Allah subhanahu wa ta'ala to ɗum o wi si kanko sa golli gotugo yoɓete 10 a wawi gollude gotugo duubila ɗum ha wona 1000 o yoɓe eyo andi ko Allah subhanahu wa ta'ala wawi yoɓude ko kanko Allah subhanahu wa ta'ala wawi yoɓude so inni o yoɓay tun o yoɓay sikkuɗa noon si tawine wone kawle ɗo yedda Allah subhanahu wa ta'ala habboɗa moƴƴere makko nde ñande janggo ahi on tigui ɗayni tike a ɗayni tike ayi ɗum waɗi so inni wakkude ɗen anden Allah subhanahu wa ta'ala anden nelaɗo sallallahu alaihi wasallam jokken yamiroje Allah ɗen jokken yamiroje nelaɗo ɗen woɗɗita ɗen yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala o inni ulaika ɓeɗo hizballahi ko ɓeɗo woni fedde Allah nden ala faame inna hizballahi ande no fedde Allah nden humul muflihuna ko ɓeɗo woni maloyteɓe ɓen ayi sabana neɗɗo ko tampi o ko tampi ko soñji ka aduna ɗo o ko soñji ka aduna e so o maayi o hollama aljanna ko naɓoyte ɗon o innay tampere meeɗamo heɓude aduna o innay tampere meeɗamo heɓude aduna goɗɗo so woni ka hoore leydi ɗo siɗo hara hendu tampere ko fotata fanɗude meeɗamo wifude ay ila o jibina ha o maayi ko weeli foti tun o woni heɓude ka hoore leydi ɗo si o maayi o ubbama ha qabru makko o wuditanama dambuɗe yite innama ko ɗo sutiɗa o innay min hande meeɗa heɓude ko wiyete moƴƴere ko ayi ko ɗo sababu anni ulayka ɓeɗo hizballah ko ɓeɗo woni fedde Allah nden ulayka ɓeɗo humul muflihuna ko kamɓe woni maloyteɓe ɓen eyi kono julɗo fof julɗo wota joguite ɓeɗo heeferaɓe jaatiguiɓe ayi andi ko ɗum woni probléme on andi ko ɗum ɓeni ñande dargal si hewtoyama daroyama ka dargal satti ha yeeɓen soñjiki ha mofte nelaɗo ɓe jaaha yahoygol ka wendu kawsara yaroygol ayi ɗen andi wendu kawsara inna ataynaka la kawsara fa salli li rabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar wendu kawsara ndu Allah subhanahu wa ta'ala woli fi muɗum manti ko sabu mofte nelaɗo ɗen woni ko ndu waɗana mofte nelaɗo ɗen fokkiti yaroygol ɗon si woni dargal ngal sattoyi malaika ɓe ƴetta leɗɗe raɗoɓe nelaɗo ara ɓe maka acciteɓe on anda ndu wendu ko sabu maɓɓe terteɓe yara ndu wendu ko sabu maɓɓe malaka ɓe gina la Muhammadu ɓe sansino ko addunoɗa kon ɓe tertunaka ɗum fes ayi e pourtant nelaɗo makino dina maɓɓe kan mofte maɓɓe ɗen feccoto pecce 90 e jeɗɗi
ɗen pecce capanɗe jeɗɗi e jeɗɗiɗon fof ko yiite yahoyta heddo wotere pette sa baɓɓe maaki mouhammadou ko fedde honde woni nden fedde daɗore nelaɗo maaki ko kala jokkuɗo komi jokki kon ha mayde nden tawimo e hoore ɗum ɗon est ce que non so woni ɗo joni a julɗo tawi woni ko heeferaɓe woni partenaire ma kaga ɓe maridi affaire hara jokki ko nelaɗo jokkuno kon yara jokkani ko nelaɗo jokkuno kon e goɗɗi goo inna noon ko a julɗo sikka janggo nelaɗo tefanoyte wawa wonde par ce que a jokkani ko nelaɗo jokkuno kon ayi o wi ilam an oɗo neɗɗo andu irsada kallahu Allah subhanahu wa taala fewnima an oɗo neɗɗo o fewnima inna hadaynahu sabila imma sakiran wa imma kafura Allah subhanahu wa taala hollima lawol ko moƴƴere ngon woni ɗon al halalul bayyin wal haramu bayyin en foppu meɗen hiɗen andi ko harmi kon harmuri ɗin hiɗen andi ɗi jangi janga en foppu hiɗen andi ko harmi kon hiɗen andi kadi ka dagi kon ko si taw probléme ko tawni en jaɓa e akkude ko harmi kon jokki en ko daggi kon eyi oɗon wonne kono hiɗen andi an wonɗo e bonu don hiɗa andi tigi tigi koye bone wonɗa hiɗa andi an jokkuɗo ko moƴƴi kon kadi hiɗa andi ko boni kon fof hino waali e kene ko moƴƴi kon fof kadi hino waali e kene inna hadaynahu sabila imma sakiran wa imma kafura ko goo a jaɓi ko moƴƴi kon walla a jogi ko boni kon wata noon wonude hiɗa jaɓa ɗiɗi noon Allah subhanahu wa taala wi o hawtidirta giggol aduna e giggol lakara e nder ɓernde wotere wona woniri noon yiite ngen e ndiyan ɗan wata wonde e nokku gotum ayi miɗo wadde ko moƴƴi miɗo wadde ko boni la wawata wonde jaɓata ayi par ce que ko ma goɗɗum e mum domina ayi ko ma goɗɗum e mum domina ayi ko ga hara ko moƴƴi ko domina ko boni kon illa sona ɗum ko domi kon boni ko boni kon domina ko moƴƴi kon ay ko tawi woni tun ko moƴƴi kon si domini ko boni kon e bawgal Allah subhanahu wa taala no wawma yurmede no wirɗen noon julɗo on ko mo himo landa yo woni 100% mais so o wakkili ko woni 80% e yurmede Allah subhanahu wa taala no wawi timmindandemo 30% heddiɗo ay mais si tawi woni julɗo tawi woni ko 20% heɓuɗa landaɗo 100% walla 30% heɓuɗa a kontatake wonɗo e wadde ko moƴƴi ay a kontatake wadde ko moƴƴi par ce que ko ɓennelaɗo maaki ina huuti on mo gotum muɗum fooli sappo muɗum ay bon sa taw woni a landama 100% tawi woni ko 10% heɓuɗa walla 20% si a kontate gañiɓe a kontatake gañiɓe ahay ay bon onon o wi andu Allah subhanahu wa taala e fewnima honnum li ta'atihi fi ya ɗoftamo o tagguma o timmima tere ɗen fof o okkuma haqqil o innuma hey a yi ɗum ɗo nde ɗum koko harmini sa jokki ɗum ko golle seytane ni jokkoɗo ɗum wonko yiita yahoyta hey heno no nelaɗo makiro no macciri on piigi ɗiɗi en tant que hiɗen jogitiri ɗon on majjata dema majji no wawi ñoldorma majji alqur'ana e sunna o wi hey ari hino ɗo alqur'ana e hino ɗo sunna sa jokki ɗum ɗo ngol ɗo woni lawol ɗaɓɓangol ngol ayi wiwɗa alqur'ana e sunna wona haajuma ɗaɓɓuɗa ko jokka seytane holluma lawol ko jokka ayi sikkuɗa noon habboyta moƴƴere Allah nden janggo la wawata wonde Allah subhanahu wa taala fewnima fiya ɗoftamo annal hanifata diina newi ka diina ɗaɓɓaka kan millata ibrahima ko diina annabi ibrahim eyi kono Allah subhanahu wa taala wiɗo so diina annabi ibrahima annabaɓe ɓe fof maɓɓe ko diina wota ɓe addi ko diina l'islam mais ko nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam tun okka alqur'ana timmuɗo ɓeeɗa fof mana kala ko yimɓe si woni no yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala ɓe cippinane o cippinana ɓe aya konko ɓe nedirde Allah subhanahu wa ta'ala ɓe wajore ɗum ɗon exemple sen ƴettuna yimɓe annabi salihu ko ɗuytanoɓe peesa hay yejdiranoɓe Allah ɗuytugol peesa no hulɓini ha
etugol hara timminta ko hunde hulɓininde waylul lil mutaffifina ay alladina zakatala nas yastawfuna bone wonani ɓen ɗuytoɓe peese te woni e peesande yeɓe ɓe timminta ay ha ndaari wona annabi luutu ko nelirano yimɓe makko ɓen koɓe fi ɓe woni mana innugol gorko e gorko yo jombidir debbo e debbo yo jombidir ɓe huuɗa luutiyanko hunde hulɓininde anenda hoorema hande kadi julɓe goo hino ƴetti ɗum waɗi ɗum ko hakkille muɗum ko hunde wawde wonude ay hunde hulɓininde ne woodi andan ora go hayɓe heeferaɓe go ɓe anda ɗarama raw najjuli ɓe dakkora ɗum ɓe jaɓa Allah neliri annabajo saabu tikkangol ɓe saabu ɗum ɗon tun ay nelaɗo noon kanko ko nelaɗo e tagore nden fof al ama ay ko nelaɗo e jinna e yimɓe arabu e ɓalejo fop ay o ni millata ibrahima dina annabi ibrahima kan o hon kawoni kan dina annabi ibrahima anta abudullah ko nde rewata allah wahdahu kanko tun mukhlisan lahu dina hara ko a laɓɓinan ɗomo dina kan wonan no wiiri to noon la tajidu qawman yu'minuna billahi wa bil yawmil akhiri yuwaduna man hadallaha wa rasula eyi a wonta ka julɗo jaɓɗo dina allah kan jaɓi nelaɗo allah hange heeferaɓe on yeddoɓe allah ɓe jaɓa allah jaɓa nelaɗo ɓen ko hange ɓen woni hunde wotere sellata eyi sellata mukhlisan lahu dina hara ko a laɓɓinan ɗo allah subhanahu wa taala dina kan wa bizalika ko ɗum ɗo amara llahu allah subhanahu wa taala yamiriri jami innasi dendagal tagore nde kala wiyaɗo banu adama ka hore leydi ɗo ko ɗum ɗo woni ko allah subhanahu wa taala yamirimo ko rewgol allah kanko tun laɓɓinanamo dina kan ay wa halaqahu laha ko saabu ɗum tigiri tigiri woni ko taggiri en wa ma halaqatul jinni wal insi illa liya'buduni ay kama qala taala ma halaqatul jinni wal insi illa liya'buduni wa ma'ana ko ni woni ɗum ay ya'buduni ko ɓe rewa min allah tun yuwahhiduni ɓe wotinɗinala min allah tun wa azamu ma amara llahu bihi hunde ɓurde e mawnude ko allah subhanahu wa taala yamiri bit tawhidi ko wiyete tawhidi kon tawhidi ko wotinɗingol allah waɗugol allah ko goto ay rewamo wa huwa ko woni ɗum ifradullahi ko waɗugol allah goto pet mbajjinɗingol allah allah ɓeɗiɗo allah allahu wahidun ay allah ko o goto ay bil ibadati ka dewal ka rewgol allah subhanahu wa taala ay wa azamu ma naha anhu ko ɓuri mawnude ko allah subhanahu wa taala yamiri ko haaɗi kon fof a shirku ay ko kafidigol allah e goɗɗum ay wa huwa ko woni ɗum da'watu hayrihi ko noddugol allah e goɗɗum wa dalilu qawluhu ta'ala allah subhanahu wa taala wi on wa abudullah rewe allah wala tusriku bihi shay'a wata on kafude allah e goɗɗum wata on sirkammo fa isa qila laka ita woni wiyanama o banu adama mal usulu salis ko hongal woni dambugal tataɓal ko honɗum woni finde tataɓere allati nden yajibu waɗɗinde alal insanu e dow neɗɗanke ma'arifa ha andugol ɗum an julɗo si tawni a landama ko honɗum woni finde tataɓere waɗɗinde dow neɗɗanke andugol faqul haray wi'u ma'arifatul abdu ay ko andugol jiyaɗo on rabbahu jomi makko jiyaɗon ko yo andu joom makko ko hombo jeymo ko hombo tagimo addi aduna ɗo ka ko an tagi hoorema addi aduna ɗo ka ko gorol ma ngol tagoma addi hoore aduna ɗo ka ko malayka tagoma addu ɗo ka ko jinna adduma ka hore leydi ɗo taguɗo neɗɗanke on hino toon o wiyete allah neɗɗo on himo duwa andude oɗo mo duwa andude allah ay o waɗi wa dinuhu e andugol neɗɗo on dina makko kan dina l'islam ay siko a julɗo ande ko wiyete dina l'islam ko tawara eɗa andi dina ma kan ay wa nabiyihi muhammadu sallllahu alayhi wa sallama
julɗo hara hiɗa andi kadi ko mboyete Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ara na ko wolugol tun ka hunduko sallallahu alaihi wasallam si a landama histoire nelaɗo ko foti defandede anda nel bihi e basiran ko andura fe nelaɗo anda ay mais andugol goɗɗo o wona yiwgol goɗɗo ni tun yiya goɗɗo ni tun innambiɗo ande ɗum woni andugol goɗɗo de andugol goɗɗo si a landama alhaali makko jaari makko histoire makko ara wawi sifade miɗo andi kaari kono andirɗa kaari on fewno jeunesse makko ko hunde kaari o waɗuno on waɗno hunde kaari ayi bon eɗa andi on tigui comme wonano supporter ni joni wonno sinnama ɗo joni bon piiji ɓuyi mino supporter ɗo no supporter no siɗa andi goɗɗo hara iɗa andi histoire makko ɗum woni andugol on tigui ayi hayni ton hiɗa andi ɗo goɗɗo hiɗa andi kaari kono andirɗami miɗo anduma ala a wala ko andirɗa on tigui kon harayno waɗi ko andirɗa on tigui ani tum ayi ana ni tum ayi fa iza qila laka si wiyanama oɗo neɗɗo man rabbuka ko hombo jeyma faqul wi'u rabbi allahu min de ko Allah woni ko jeyimmi ayi allazi on rabbani newɗolan ayi wa rabbi ay newɗo jami'il alamina dendangal tagore nden ko Allah jeymi jeyi dendangal ko tagi kon fopp hay o ne'iri ɗum nemaji makko ɗin enen ɗo fopp koye hoore nema koye nema ye Allah wonɗen e neminade ay kala wo nema ko heɓuɗen ɗo ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko nemini en ay bi ni'imati nema makko wa huwa on ɗon ma abudi ko on woni reweteɗo am min laysa li ala nalan ma abudu reweteɗo siyahu ko wona kanko Allah subhanahu wa ta'ala ay kono neɗɗo julɗo hiɗa dowa andude ɗum ɗo sa landama fi ko hombo woni Allah hiɗa dowa andude ko Allah jeymi kono Allah jeyrima kanko jeyi dendangal tagore makko nde ko Allah jeymi fi honno par ce que ko woni kawde ɗiɗo ko fof ko Allah jeyi Allah subhanahu wa ta'ala yi wosi tawni neɗɗo on a dariki a wiyan na an Allah jeyma adna Allah taguma adduma kawre leydi ɗo o wi hara yaltu ya heɓoya leydi goo ka wona harana hoore ndi leydi Allah harana hoore ndi leydi ɗo ɗaɓɓoya leydi goo ko wona jaha ha har si a tigui a yiyata kamum go hara heɓay kamum go ngu da hara nangu kamum ngu Allah subhanahu wa ta'ala waɗi ɗo mana yalta e leydi hara yaltu e ley arsi makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala haray ɗum holli hiɗa mari Allah goo ko wona kanko Allah subhanahu wa ta'ala ay si a sortiki a yaltiɗo feppe hara yayi ha tawi ka tigguirata ko hayno ɗa asamaw haray yaw haray ɗum a yalti e mana e alhaali makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala ala nawa reteɗo kona kanko Allah subhanahu wa ta'ala ay wa kullu ma siwa Allah kala ko wona Allah aali mum koko taga ay kala ko wona Allah koko taga ay wa ana wahidu min no on wonɗo yewtude ɗo komi gotel ay min zalikal alami eko taga kon ay an kadi ko a gotel eko taga kon goɗɗo go e goɗɗo go kadi ko gotel eko taga kon ay fa iza qila laka si wi annama ngoɗo julɗo bima arafta rabbuka ko honno andirta Allah ɓayle ko ma anda Allah ko honno andirta Allah faqul wi bi ayatihi ko mandeji makko ɗin piiji boyina wadde kawar leydi ɗo ta kodriye Allah hande boyino laami ɗo goɗɗo mi gatano ko ɓe laamato boyi hande ɗo ko patron ɓe goɗɗo mi gatano ko ɓe heɓa e jawdi ay boyino joguiɗo gandal hande siko sago woɓɓe ɓe heɓatano ɗum ay ɓay tun ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko jonniɓe goɗɗo go mara feere piiji go waɗe tawa way dara tawa way ɗiɗo siko min fewjeno walla so goɗɗo go fewjeno ɗi wonataɗo kono ɓay ko Allah woni e fewgude ko ma ɗi wona ay ko kun fayakunu ay ko wi kon ko ma wona awa Allah ko mandeji makko ɗi woni ko andirte no jeeya noon e mandeji makko ɗi no tawa e muɗum leydi ndi ɗo leydi ndi wonɗen e hoore muɗum no jeeya e muɗum nguɗo kamum
no jiya e muɗum saƴingol mo ndiyam no jiya e mandeji makko ɗin jemma e ñalorma no jiya e mandeji makko ɗin ko kanko wurnata ko kanko warata no jiya e mandeji makko ɗin yaltingol ko wuuri e ko maayi ay mandeji Allah subhanahu wa ta'ala en hino ɗuuɗi ko tawi tan hi pelete Allah hino woodi pigi ɗi ata ɗum ɗo ko Allah tun woodi ko Allah tun man bon ayay ɗo joni hewtay ɗo sayi ka ndiyan ɗan arata ɗon feƴƴitira lewru walla lebbi e ɓe gin ndiyan ɗan tardi hikka ndiyan ɗan tardi hikka ayo ja kanko Allah tun wawi adude ndiyan ka ko Allah tun andi ka ndiyan iwata ay après o adda ɗan ay mo faala o jogitoroɗo ha ñande o faala o ko ñallal ngal juuti ɗo ko ñallal ngal juuti o kanko wawi addude jemma ko jemma juuti o ko jemma juuti o kanko Allah subhanahu wa ta'ala wawi addude ñaldorma ay docteur e wawde muɗum si neɗɗo woni ha o sowama ka teganene makko ko bawgal Allah subhanahu wa ta'ala wawi yaltindemo ɗon o wuura e hoore jam e kisiye har hay hunde waɗalimo ay ko bawgal makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala tun wawi ɗum ɗon kono mandeji makko ɗin kanko Allah subhanahu wa ta'ala siɗa faala andude mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko mandeji makko ɗin woni ko andirtamo ay mandeji makko ɗin mahlukati mana piiji ɗi o tagi ɗin ko ɗum woni ko andirte ay min ayati no jiya e mandeji makko ɗin allaylu jemma on ay wanna haare e yorma on wassamsi e ngeeɗo nangue wal gamaro e nduɗo lewru ɗum ɗo fopp ko sa nade ɗum ɗo fopp ko Allah tun wawi wadde ɗum ɗo banu adama hay goto hande ala ha hande hay goto aral ɗo ha hande kopiyiɗo lewru e o kopiyike lewru ndun no kaari no wakkili kaari yo kopiyiki hande nangue ngen honto nanden on ha hande kaari o kopiyiki asama on no sa mo iɗon mo iniro no nande aynayi asama on tigiri konto yiwden mo ha hande ay la bon ayay ɗo woɓɓe ɗo hino desina ayay ɗo soɓe desini neɗɗo ɓe darɗo neɗɗo soɓe desini aynayi kanko tigiri dari ay ma ɓelesa leggal ay kono Allah subhanahu wa ta'ala inde ha joni ɓayɗa wawi ɗan kopiyade joni sowru kadi wonki waɗu wonki kin kadi way ɗa wawi desinde neɗɗo on o daro ɗo cakkere sa yeyi yifota ngalane o kanko ay mais seeɗa wawi wadde wonki kin la wawa wonde ay kono on wawɗo wadde wonki wowlina waɗa ƴiƴam waɗa ndiyam ko o woni Allah ay ko o woni Allah ay oyni mana wa min makhluqati no da e tagaɗi makko ɗin as-samawati sabu asamaji ɗin jeɗɗi wal arduna sabuyi e leyɗele ɗen jeɗɗi wa man fi hinne ko woni e majji kon ɗi asamaji jeɗɗi ko woni e majji kon eɗen andino ɗum foti ɗe leyɗele jeɗɗi ko woni e majji kon eɗen andino ɗum foti la en anda amma baynahuma ko woni hakkude ɗum ɗo kon fopp waddalilu qawluhu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala wi wa min ayati no jeeya e mandeji makko ɗin kanko Allah subhanahu wa ta'ala allaylu jemma on wan naharu e ñalorma on ay wassamsi e nangen wal qamaru e lewru ndun o wi inon la tasjudu wata on sujjal lissamsi nange wala lil qamaru wona lewru ndun kadi woni ko sujjanton eɗon andi annabi Ibrahima ndo yawno ha ɓay o fini o tawi goral makko ngol yiɓe makko ɓen fof ko kaaƴe sanam wonno ko ɓe rewayno yawno ha o yi lewru ndun o wi ko ndu woni jom an ko ndu lewru mi rewata nde lewru ndu mutuno o wi la o wi Allah subhanahu wa ta'ala mutata mi yiɗa Allah mutowo yayi ha nangen yalti o inni ko ngeɗo ɓuuri jalbude ko ngeɗo woni jooma a nangue mutoy o wi mi wodani mi wodani ngeɗo nangue o wi Allah si a fewnare lantumi mi latate e majjuɓe ay Allah si a fewnare lantumi mi latate e majjuɓe par ce que fewnu haare on say o anda Allah o anda hombo reweteɗo yo ɗo holli e jakka an neɗɗo si tawi woni a anda Allah tun haray a majji
par ce que si a anda Allah tun a reway ko wona Allah ko ɗo sa inni ibuduni amana arifuni qabla an ta'buduni andelan taw ko addi o rewde la ko ɗum so inni ko gandal ngal addi koma anda Allah si wawa mo rewde koma anda nelaɗo Allah si wawa jokkude sériyaji ɗo e nelaɗo waɗi ɗi ayi ɗiwa o wi Allah sa fewna Allah merte majji ɓe bon o yi no jiya e mandeji maɗin kanko Allah subhanahu wa taala nduɗo lewru e ngeɗo nangue o wi kono wata on sujjan nangue wata on sujjan lewru ko Allah subhanahu wa taala woni ko sujjante ayi par ce que ɗon no wodno heferaɓe addiɓe goo woɓɓe goo ko lewru ndu rewayno woɓɓe goo ko kaɗeɗen no wodno rewayɓe hay yiite ayi o inni ko Allah woni ko sujjanto wasjudu lillahi sujjane Allah allazi on halaqa hunna taguɗo leydi e kamum tagui lewru tagui asma o sujjane oɗo in kuntum si on laatake iyahu kanko Allah ta abudune woni ko rewaton ayi rewoni ko Allah won ɗon rewde haara sujjane Allah ko kanko woni ko tagui leydi tagui asama o eyi tagui lewru tagui nangue wa qawluhu ta'ala kanko Allah subhanahu wa taala wi inna rabbakum ande jeyimon allazi ko on halaqa ay allazi on halaqa samawati ay taguɗo asamaji ɗin war ardi e tagui leydi ndin fi sittati ayyamin e nder balɗe jeego leydi e kamum e ko woni hakkude ɗo ko fof Allah subhanahu wa taala ko nder balɗe jeego woni ko tagui ay o inni o ma massani min luhomin ko wiyete ronkere mana ko goɗɗo gollata inde hande miɗo ronki o inni minen Allah ɗum mi maali men fes ay o tagui ɗum ɗo e nder balɗe jeego ko wiyete tampere hay hunde mana innugol miɗo golli hande ha miɗo tampi la o so ali ɗum fes ay yuhsi layla ay himo naada jemma on annahare e dorma on yatlubuhu hasisa ɗi hino ɗaɓɓinira kanki ɗiɗi no newori si weetiɗo bimbi nangue yahay ɗon ha kanke motoyta ɗon jemma on ara yahay ha nangue motoroya doyi niɓɓira ɗon doyi ay si woni kadi ha ñalema on ara weytira kadi doyi ananta bruit ananta e fus ay golle ko golle mawnuɗe ni le golle mawnuɗe ko waɗi aduna Allah on fop tagore nden fop e ɗuɗude puissance de mondial o fop si tumbodiri ɓe wata puusude ñalorma adda jemma puissance mondial on fop maɓɓe ina taɓe ko ɓeɗo ɓuuri marde doole e aduna on fop si ɓe tumbodiri woni ɗo ha pilen 14 heures a wi he walle men jemmare naɓane men ñalorma addon jemma walla ɓe wawata ɗum ayi pilen nuyi minuit si woni ha minuit yoni puissance mondial o fof ɓe tumbodiri innama he naɓane men o jemma adanno men ñalorma wallahi ɓe wawata en ko Allah subhanahu wa taala ton wawi ɗum ɗo ayi ɗum ɗo holli mawdal ma kanko Allah subhanahu wa taala Allah ko goto o wahay ɗum ayi ay yatlubu hasisa ɗiɗi ɗi no ɗaɓɓodira no newori ayi summa stawa ala l'arche ayi kanko Allah subhanahu wa taala fotodiri ko arata asamaw ɗiɗi no ɗaɓɓodira no newori ayi wassamsa nangen wal qamaru e lewru ndu wanno juma ɗeɗo kode mo sakharatin ɗum ko elta ɗum bi amuri e yamirore makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala ɗum fof ko elta ɗum e yamirore makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala woni ala holo halgu ko Allah subhanahu wa ta'ala wawi tagude ko Allah subhanahu wa ta'ala wawi tagude wona ɓe adduɓe ɗo produit ji ko yimɓe pentirta o russo bonna ɓalli muɗi na ɓe wawi tagude wona wonɓe addira ɗo peɗa ko yimɓe feŋa e peɗali muɗum na ɓe wawi tagude ayi so piiji wowlotako no seytane wirno no mi yamirayno ɓe sansa tagudi Allah ndi yo tawa yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala sansugol tagudi Allah ndi innoɗa peɗaɗi Allah subhanahu wa ta'ala waɗa ma ɗi andin ɗon ɗi waɗaki a yii goɗɗi ɓurɗi ɗin ɗon ƴetta peɗa seŋa ɓuri ɗin ɗon sukundu Allah subhanahu wa ta'ala waɗa ma ndun andun ɗon ɗa yiiti Allah e ndun ɗon ɗaɓɓa sukundu go kadi ko watta ɗon ɓandu Allah subhanahu wa ta'ala waɗa ma ndun an a yiiti Allah e ɗum ɗon ɗaɓɓa goɗɗum go ko wujoɗa fiya sansu tagude Allah ndi Allah subhanahu wa ta'ala inni ala ɓurɗo mo wode tagude
ala ɓurɗo wonde tagude ko waɗi ko san peɗali maɗi ɗi siŋuɗaɗi yiwde ɗum no wonno andi ɗum ɗon koko moƴƴina na ko Allah moƴƴini kon noon ayi sauvé naturellement on greffage mo siɗa faala hara ko million ɗi jarata kala yiwde ɗum wodi teggere ɗo andi koko moƴƴina wona ko taga noon koko moƴƴina ayi wujiɗo koko moƴƴi wo ko moƴƴi a faami ko wujjiɗa kon ko moƴƴi wo ko moƴƴi produit ma ko moƴƴi wo ko moƴƴi yiwde mawno andi ɗum ɗo wona tagudi Allah ndin ni ayi joni noon si a yeddi ko Allah sa yeddi tagudi Allah nin tun Allah subhanahu wa ta'ala hara a yeddi fese ko ɗum ɗon seytane wi'uno la aqdana lahum siratal mustaqima ayi mi yamirayno ɓe sansere tagudi Allah ndin ayi si a sanji tun no Allah subhanahu wa ta'ala taggirma ɗon hara a yeddi fes hara a yalti ɗeftare Allah subhanahu wa ta'ala ala lahul khalqu faame ko Allah subhanahu wa ta'ala wawi tagude wal amru ay fiyake on fopp ko Allah subhanahu wa ta'ala wodi ko wodani tabarakallah Allah subhanahu wa ta'ala mawni rabbul alamin jeeɗo tagore nden sa yi goɗɗo Allah subhanahu wa ta'ala goɗɗo hino teege mana tawata harata wonnoɗo heɗɗere wonnoɗo toɓɓere ndiyam toɓɓere maniyu yaɗon ha wona huyre wona heɗɗere ɗum soore ƴiye o reede lebbi 9 e balɗe 10 on o jibine o wona paykum mo hitande duuɓi o wona ɗon ha wona hellifaɗo o wiya oɗo o wiya non min Allah subhanahu wa ta'ala taggirillan ɗo ni ɗum welali lam o ɗaɓɓa goɗɗum ngo ko ɓeydita ɗon hara wona dewal wakkile ko Allah subhanahu wa ta'ala wadi Allah subhanahu wa ta'ala wi oɗo ɓeɗo woni yedde ɓen tigi 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 a nani yeddugol tigi 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 ko ɗum ɗo hayno waɗa ɗum awa ka teggenede ma fende ko wonnoɗa ka teggenede ma ɗon hayno kereya toon ɗon hoore ma ɗon taga awa kereya toon no tagudi ma ndi yalta hawni ɗum ɗo ko yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala fes ko pijiɗanɗa wona aɗa yeddirede Allah subhanahu wa ta'ala ay fi noon a susata wowlude meesi tokkugol peɗa tokkugol mbay kon ɗiɗo piiji e fembagol pelete waɗa moduji pentirgol ko e muɗum ɗum ɗo fof ko pijiɗanɗa ko piiji harmuɗi yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala piiji yaltinede goɗɗo ɗeftare Allah subhanahu wa ta'ala fiyirtake few ayi wal amru fiyake on fof tabarakallahu Allah mawni rabbul alamin kanko wodani tagore nden war rabbu taguɗo on huwal ma'budu kon ɗon hana rewede ay taguɗo leydi taggi asamaw taggi neɗɗanke on addino kadi ko ɗo woni ko hana rewede waddalilu qawluhu ta'ala kanko Allah subhanahu wa ta'ala wi ya ayyuhannasu kono yimɓe ibudu rewe rabbakum joomi mon allazi on ay khalaqa lakum taguɗo on wallazi taggi ɓen kadi min qablikum adininoɓe on ay an o mo Allah subhanahu wa ta'ala taggi ha gani adde kawar leydi ɗo woni e sansugol ɓandu muɗum ɗaɓɓugol cuuɗariji goo Allah taggino woɓɓe goo sa adoma an o taggino gureli ɓen feƴƴino o are o taggi mama soro ma o are o taggi nene ma e baba ma si o tagguma ayi a ɓuuro andude Allah ko honum ɓuuri moƴƴude e ma ayi noora ko ɗum ɓeni hay neɗɗo on si tawi woni a torki Allah subhanahu wa ta'ala ko honum wan hanɗa sakkotorde toragol par ce que ɗa wawi torade ɗo hunde hala nden hunde nde toriɗa ɗon nde moƴƴanama ayi ɗa wawi torade joni na Allah okkan jawdi Allah okkan jawdi Allah okkan jawdi wara Allah subhanahu wa ta'ala andi so okkorima jawdi ndi moƴƴanama o salama ok jonide ndi fes ayi bon ɗa wawi torade ɗo yo Allah okke ɓiɗɗo hara si Allah subhanahu wa ta'ala andi so okkima ɓiɗɗo moƴƴanama ay par ce que ɓiɗɗo ko fitina innama amwalakum wa auladukum fitina ka jawde ɓiɗɗo ko fitina ka ɓiɗɗo adana wona saabu ha nadamo ka yiide luttinamo kus par ce que sa heeɓi ɓiɗɗo addima ko leydi ɗo ande alimo nedi l'islam nedi dina l'islam o woni ɗo e yeddugol o bewi wallahi koye fitina o nawdete ñande janggo par ce que Allah subhanahu wa ta'ala landitiroyto ma fi ɓiɓɓe maɓe ayi Allah subhanahu wa ta'ala lantorotama fi jawdi manen o lantotama kadi fi ɓiɓɓe maɓen a newno ɓe nede l'islam o andina ɓe Allah no Allah subhanahu wa ta'ala wirana ɓiɓɓe mon ɓen
ne'ireɓe andingol ɓe Allah andiraɓe nelaɗo Allah sa addi ɓiɗɗo ka leyduɗa wakkilaki no famira dina o yeddi Allah subhanahu wa taala taw waɗi kam babajam woni saabu muɗum a hikkote so uytira ɓawo ha ka yiite jahannama ayi ko ɗum waɗi ɓayni neɗɗo si tawi woni hiiɗa torade Allah subhanahu sa torki ha ko sakki torta Allah subhanahu wa taala tawi woni hiiɗa ko ɓuri moƴƴide an o waɗanan ɗum ayi si tawi ɓiɗɗo no moƴƴani mi Allah okkan ɓiɗɗo si jawdi no moƴƴani mi Allah okkan jawdi ayi ko noon par ce que ɗa wawi torade hunde nde gara si Allah subhanahu wa taala wakkima nde moƴƴata ayi tifa ko oɗo manam huwal ma'budu ko ɗon reweteɗo ayi ayat nas kono ɓe ibudullah rewe rabba kon jomon Allah on khala kon taguɗon wallazina tagi ɓe min qabli kun aditinoɓe on la allakum no gasa onon tattaquna on hulay Allah ay rewe Allah par ce que neɗɗo on si tawi woni a andi Allah wallahi si a andi Allah tun a andi nelaɗo Allah no wirɗen noon a peewal koye jungo Allah woni seytane no tiiɗi doole ka on tigi jangi o ko jangi ko marɗa gandal o ko marɗa gandal ko marɗa kulol Allah o ko marɗa kulol Allah seytane no wawma faljinde eyi kono si tawi woni hiɗa wadde yaaji ƴito hiɗa wattande yiila toujours kala sa hakkille maɗa no arta saji go e kulol Allah a rentoto e piiji go mana ko si a jangi a andi Allah wawa rentade e piiji go ayi ayi pullo fo tawni o mana sa anda goɗɗo si yonnoɗamo ay siɗa andi on tigui a jonnotakomo ay siɗa andi Allah subhanahu wa taala ko wonɗa yeddude Allah ko wonɗa yeddude Allah no wodi ata piiji goɗi a sosata waɗude si a jangi a andi Allah a andi nelaɗo Allah ko ɗum heɓatama wallatama hay tawni a wonalo 100% no wirɗen nane noon wona 80% yurmede Allah nden o mottinanama 30% heddiɗon kono si a anda Allah anda nelaɗo taw woni o haaduma ala kha'idina kono wata waɗirde moƴƴere a wata wadde moƴƴere par ce que a sikka a waɗa ɗo joni goɗɗum sikka ko hattinirde e moƴƴo ngo wonɗe araɗa hattinirde e bonnugol ayi ayi hule Allah mana ya ayyuhanas kono yimɓe ibudullah ibudu rewe rabbakum joomi mom allazi on khalaqakum taguɗo on wallazina ɓe min qablikum aditinoɓe on la'allakum nagasa onon tattaquna on hulay Allah ayi allazi on ja'ala lakumul arda waɗan ɗo leydi ndin firasan weƴƴitandi ay ɗi leydi Allah hiɗen jinda e hoto ndi leydi Allah yahen kala ka faala ɗen waɗen kala ko faala ɗen e hoto ndi leydi ɗo ayi Allahu akbar Allah subhanahu wa ta'ala sino faala o yeƴay ndi leydi ɗo nde wotere en fof meɗen jiɓoɗen ko num waɗeten en jii ka leyɗe ɗen woni dimbade to leyɗe uno yimɓe maya ka to sukuru ko woni e wadde ɗum ko ɗum woni e wadde ɗum ko yeddu ko geddi woni e wadde ɗum ayi ko yeddugol Allah subhanahu wa taala woni e waddude ɗum so yiwɗa leydi dimbike cuuɗi unike yimɓe maayi wallahi andi ko tikkiri Allah subhanahu wa taala nokko cippiɗon sa yi ndiyam murti naati e saare wari yimɓe andi ko tikkere Allah ko tikkere Allah tiwa kono wakkil en rewen Allah subhanahu wa ta'ala e wo'itoɗen boneji makko ɗin kanko Allah subhanahu wa ta'ala neɗɗo noon ko tawni a jangi a andi Allah andi nelaɗo no wirde noon ala kulli haalin ɓay tun ko enen e cheytane woni ko cibbidina ka warde ɗiɗo neɗɗo on kay moom a faljay tun ko wiyete kon ala wonɗo parfum ala mo juumata a jangiral fi wota a falju ay a jangiral fi wota a falju ma a jangiral fi ya won fewɗo ɓurɗo fof a jangiral fi ya won an 100% an ko andete kon fof hiɗa andi hiɗa feewi ɓuuri fof la ko fewuɗa ñande ko seytane faljinte ay kono siɗa wattani yiila tun tawi woni ko hiɗa wattani yiila Allah subhanahu wa taala tun e o jafortama saabu yurmede makko ne tawde hiɗa wattini haqqille makko kanko Allah subhanahu wa taala no wiiri noon kanko Allah subhanahu wa taala e azkuruni azkurukum andite fiya min Allah min kadi mi andita fi moɗon mais si tawi no neɗɗo ngo miijota ko fi Allah fes haaji makko ala e dewal fes ko honno Allah subhanahu wa taala yurmirtema la waɓata wonde ayi wassamaw o waɗani asamaw on bina an mahodi wa anzala o cippinano min assamai o itti ka samaw ma an ndiyan fa akhraja bihi
o yaltiniri sabuɗa ndiyan ɗo mina chamarati dinɗe leɗɗe ɓiɓɓe leɗɗe risiqa lakum arsika wonande on est ce que min yang hiɗen andi façon dinɗe leɗɗe ko woni kawar leydi ɗo en anda e hino mango e hino orange hino pomme hino banana hino limon e goɗɗe goo e goɗɗe goo e goɗɗi goo ɗiɗo fopp si a ndaari a tawi kon kala façon mum nanda oya façon welde mo kala façon mum ko gotum banana e mango ɗum nanda welugol mo kala guumum on ko feere leɗɗe ɗe yudde ngal kala guumum ko feere mais ɗum ɗo fof ko ndiyan gotan yarni ndiyan gotan yarnira ay tiwa allahu akbar ayi oyni risigal lakkum ɗum ko arsika wonande on ɗan ndiyan si ɗan saaƴi ko ɗe moƴƴinta ñaameteeji ɗan ndiyan wonɗan e saayide ɗan ko fi Allah ɗan ko sabu Allah wonɗan e saayinirde ko sabu ma on banu adama on par ce que ndiyan ɗan siɗa saaƴali an banu adama on a wurata gurdam maɗa marsata koma heɓa ndiyan ayi ifa bon ko ɗum waɗi sa daari ko ɗum waɗi sa daari wona e sabaɓe e woɓɓe goo surtout sinan fayi tun ko yimɓe annabi salihu ɓen no jeyano ko ɓe lettirano ndiyam maɓɓe ɗan fof watta ƴiƴam ay ɓe yeddi Allah subhanahu wa taala tawi kala uddutuɗo robbine muɗum sa yahi awditi robbine ko ƴiƴam woni siwade sa yahi ka cangol a yahay go ya hewta yiya inna ko ndiyam ay a waɗayni gobbole innaɗa ñedde yara tun a ñeɗay tun wonta ƴiƴam tara neɗɗo on wata yarde Allah subhanahu wa taala ƴetti ndiyam maɓɓe ɗan fof watti ƴiƴam ay o lettiri ɓe sabbu ɗum ɗon ay par ce que si yaraka e se marsay marsata ay hono daari ɗan ndiyam ɗan Allah subhanahu wa taala woni e sa inande moƴƴinana e ñaameteeji meɗen ɗum ko intérêt ɗum ko intérêt makko Allah subhanahu wa taala wona moƴƴere wonandema an neɗɗo on ay oyni wa antum mana joni noon fala taji alu lillahi wa tan waɗan Allah an dadan ɗimmo wa antum hara onon ta'lamuna hiɗon andi Allah mara ɗimmo rewe Allah qala ibnu kashir oɗo ceerno ibnu kasir rahimahullah yo Allah subhanahu wa taala yurmemo o wi ala khaliqu moodi tagoɗo li hasil asiya e ɗiɗo piiji huwal mustahaqu ko ɗo handindini lil ibadati ko wiyete debal kon teguɗo leydi tagi kamu tagi nangue saaƴi ndiyan tagma neɗɗanke on addi kawar leydi ɗo wi moodi ko oɗo handindini e ko wiyete dewal kon ko ɗo handindini ko wiyete dewal kon oyni wa anwa'ul ibadati none dewal façon dewal allati ngal amara hallahu biha ngal Allah subhanahu wa taala yamiri mislul islam ko wiyete dinal islam kon ayi ko wiyete dewal ko dinal islam ɗo wonde nelaɗo o ini to al yawma akmaltu lakum hande mi timminani on diina wa raditu lakumul islam mi suɓani kon dinal islam ko wiyete diina kon ayi ko wonka woni dinal islam ko rewgol Allah laɓɓinanamo dewal ngal ko kanɗum woni dinal islam ay ko rewgol Allah andugol mo kanko Allah rewamo kanko tun kadi ay wal imanu ay e gonɗingol mo kanko Allah subhanahu wa taala wona neɗɗo gonɗinɗo ay par ce que gonɗinal sa woni ko ɗum adata ko woni julɗo sa woni gonɗinɗo ko ɗum tawata sa woni julɗo gonɗinɗo a weldata e keefeero yedduɗo Allah subhanahu wa taala sa woni julɗo gonɗinɗo a taƴota ko julɗo ɗimmo ma e hoore kon naguyago e piihoye aduna tum kon to Allah subhanahu wa taala jamiri yo julɗo taƴo julɗo ko tawni julɗo on ko julɗo naafiqiijo o wii ko julɗo kono ko naafiq o julɗo kono golle makko ɗe wona golle julɗo ay o lorra e julɓe ɓen Allah subhanahu wa taala ni oɗo hino meriti ka taƴoɗamo ay noggoɓe wi dagota ko tawiɗa on tigi ko feƴƴi balɗe tati ay kono amma ɓene julɗo si tawni ko julɗo kono ko julɗo naafiqi on ɗo hino meriti taƴagol ay minhu hino wiyete dinal islam kon addu'a ko wiyete du'agol kon ay addu'a mukhul ibada julɗo ko wiyno duwotoɗo torotoɗo Allah kala moƴƴere ko waɗɗa si a juuli ko ya toro Allah sa itti sadaka ko ya toro Allah ay
kala moƴƴere ko waɗɗa ko ya toro Allah ay si a hoori woni heka huntortoɗa ɗon ko ya toro Allah mana kala moƴƴere kum waɗuɗa ko ya toro Allah subhanahu wa taala ay nde jeeya e dinal islamu kan alhawfu ko wiyete kulol julɗo ko yo won huluɗo hombo hulata banu adama ɗimo ma hulata ko mayde hulata way Allah subhanahu wa taala hulata ay no jeeya e dinal islamu kon hulugol Allah no jeeya e dinal islamu kon warra jaa tañƴinagol ɗe dewe ɗe wonde waddere won tañine ɗen Allah subhanahu wa taala jaɓani en no tawa e dinal islam kon watta wakkalu hoolorgol Allah neɗɗon ko yo hoolor Allah no tawa e dinal islam kam hino tawa e dinal islam kon ko wiyete l'islamu warraka bo lerɗugol yiɗugol andi ɓeni wa yiɗa e hunde tan si jokkande ka bon mi nana ɓe nawo hay élève uɓe si tawi woni on tigi janggiya hewti nokku goo ɓe lawtama ko honnum faala joni ko honnum e golle faalaɗa ay bon mi anda so tawini on tigi hewti université masi ko honto wo sa hewti ɗon ɓe lawtama ko honnum e golle faalaɗa hannde kadi on janggande fi muɗum bare hannde kadi noon ɓe orientama jangga fi ɗum ɗon ay bon mi nana ɓe no pay kum kadi soko naadugol métier ɓe nakko yon tigi lande ko honnum yirduɗa ko honnum e métier faalaɗa wadde o pay kum koyna min ko hunde kaari mi faala o naade ɗum ɗon par ce que hunde si tawini o si o jokki si tawini o yiɗa tun o wawata hakkille makko ɗen nanggata ay on tigi yiɗa e hunde nde si hakkille makko wona e mayre ay hino tawa e dinal islam kan araka bo lerɗugol yiɗugol diina kan ay neɗɗon ko si tawini a yiɗi diina kan si wawaka gollitirde ay bon warra habatu ay e kulol walla husu e yankinagol ay walla hasiyade kulgol julɗon kadi ko neɗɗo yankiniɗo ay neɗɗo yankiniɗo ko ɗum woni julɗo ay wal inabati e tubugo rutto neɗɗo ñande be ñande ko yo tuubo rutto insinano e Allah subhanahu wa taala ni wigol astaghfirullah subhanallahi julɗo ñande be ñande ko yo tinne waɗugol ɗum ɗo nolaɗo maki kamɓe ñande ko ɓuuri fanɗude kon e nder ñallal ngal ɓe insinoto laabi temedere ko ɓuuri fanɗude kon dey ay ko ɓuuri fanɗude kon harande ñande ɓe insinaki Allah subhanahu wa taala fes ɓe heɓay astaghfirullah laabi temedere harande ñande ɓe insinaki fes ay julɗo ko yo won insinotoɗo astaghfirullah subhanallahi walhamdulillahi ko jeyɗi e teddinayɗi peese moƴƴe on tiguiɗen ñande janggo ay wal istiazatu e mawlagol a'udhu billahi minash shaitanir rajim neɗɗo ko yo mawlo immorde cheytane ay wal istikhasatu e faabinorgol ay faabinorgol Allah subhanahu wa taala wazzabu e hirsirgol sabu Allah si ala no okkuma ɗo joni moyen ala no okkuma ɗo joni moyen yawgol o joni ndaara gayil molanangil immoɗa yahaka moon ka hoɗo moɗon yimɓe tampuɓe hino ton ma ka wonɗa ɗo miskinaɓe tampude hino ton andaɗa ko ɓe heɓiri ko cunte wo par hitande ala no hokkuma moyen wona hay fus yawɗa wona hay fus yoyɗa wona fus ko aniyoɗa tun sabu Allah ja soda gayil molanangil ara tappitangil hirsa sendana miskinaɓe Allah ɓe duwoɓe ñaamo koye dewallata koye islamu jeeya Allah subhanahu wa taala yamiri waɗugol sadaka ittugol sadaka sadaka noon ko jonnugol kadi miskinaɓe hanaɓe jonnede ɓen ay wazzabu hirsugol ay wan nazru e takkugol ko wiyete takke wan nazru ɗum kadi koko l'islamu jeeya honno woni takke neɗɗo bon yanguɗa ɗo tampaɗo ha wiya e Allah ñande okkorɗa alan feere ay ñande okkorɗa alan jawdi ay ñande okkorɗa alan jawdi tawi woni hande way min kadi hande mi heɓani hoore am ay Allah subhanahu wa taala mi horante balɗe tati ay si Allah subhanahu wa taala okkorima jawdi ndi ko yaa hooru ay haray ko farilla e hoore ma horugol ɗen balɗe tati mana piiji mana si a fodi an pour le fota wi on ɓe wini fodare no ɓuuri ñamade neɗɗo si a fodima wi he ar fende moi mi okkete hasaba nanga mi okkete 10 000 mi okkete 20 000 ar fende moi mi okkete 30 000 haray woni farilla e hoore ma ay sina hara alhaali ali ko firtata ɗum ɗon hara ko immorde Allah subhanahu wa taala ko Allah woni hoddirali amma si tawni Allah subhanahu wa taala jonnima ɗin 30 000 ko fodduɗa on tigi kon haray woni farilla e hoore ma ko ya jonnu on tigi pour le fota ni fodore no ɓuuri ñamade Allah subhanahu wa taala ñande mi ilan nato e leyɗe porte mi hoora e balɗe tati Allah subhanahu wa taala ñande mi yii Allah hollidirlan nenan e baba mi hoora e balɗe tati Allah subhanahu wa taala ñande mi yiilan heeɓi ɓiɗɗo mi hoora e balɗe tati ay Allah subhanahu wa taala
ñande Allah okkilan hunde kaari mi holana e Allah balɗe tati ay ko ɗum wiyete takke kala ko fotuda Allah subhanahu wa taala so okkorima ko fotunoɗa kon duuɓi temedere lebbi temedere si a waɗal ɗum haray woni farilla e hoorema sa waɗali o nanguiroyte muɗum ñande janggo o lectiroye ay mana sa wi Allah ñande okkuɗe Allah ɓiɗɗo mi hoora e balɗe tati ya noon ha Allah okkori e ɓiɗɗo saroɗa horde ɗen balɗe tati mayde nden tawama e hoore ɗum a horal ɗen balɗe tati ñande janggo Allah subhanahu wa taala nangoyte o lectirama par ce que aɗa woni farilla e hoorema ay ko ɗum wiyete takke ɗum ɗon kadi ka l'islam jeeya hino daggi sariya no newni ɗum ay he Allah subhanahu wa taala hino kanko kadi mana andi pigi ɗum no hawni neɗɗo hino wawi imposade devant Allah subhanahu wa taala ay kono ɗum ɗum fof ko honnum ko andugol no arda andi neɗɗo on Allah subhanahu wa taala wi neɗɗo on ko wawi ko taragol ko min Allah jaabinta faami neɗɗo on an banu adama on hiɗa wawi imposade yeeso Allah subhanahu wa taala Allah waɗanan hunde kaari mi ɗalandema ko ya waɗanan ɗum ay imposa Allah subhanahu wa taala ya bon Allah joni noon mi foddima joni sa waɗani lan hunde kaari min kadi mi waɗa hunde kaari ay tinnoɗa noon e dilal ngal bon Allah subhanahu par ce que ko wiyon ɗum kanko Allah subhanahu himo yiɗi torede himo yiɗi ko hunde nde o yiɗi neɗɗo on hino wawi imposade devant Allah subhanahu wa taala e hoore ko faala kon Allah waɗanan hunde kaari Allah waɗanan hunde kaari ay sa waɗani toon hunde kaari min kadi mi waɗa hunde kaari ay Allah subhanahu wa taala sa okkodillan jawdi mi wona e walloɓe miskinaɓe e mi wona e ittowo sadaka ay miskino tampata kami woni ay e way tata siga ɗin ɗon piiji ay wa hayri zalika e ko wona ɗum ɗo minal ibadati immorde dewe ɗen Allah ti ɗen amara hallahu biha ɗi Allah subhanahu wa taala farli kullaha ɗe fof lillahi ko Allah wodani Namou Jama TV neɓata hara e leere mon en yona ɗum wawi wadde 78 116 82 38 inchallahu rabbi e alansara o neɓata yona dan 10 minutes wawi en waynodirde ɗum wawi wadde 78 116 82 38 bon ƴetten de auditeur no gata 3 o wawi en waynodirde inchallahu rabbi ayi ɗum ɗo fof ko Allah subhanahu wa taala wodani kanko Allah subhanahu wa taala wi wa annal masajida ande juulirɗe ɗen lillahi ko Allah ɗe wodani fala tad'u ma allahi ahada ay wota on noddudu Allah hay e hunde ay wota on noddudu Allah e hay e hunde ko Allah tan woni ko noddete ay faman sarfa minhu say'an kala noddudu Allah e goɗɗum e li hayre ko nalla fa wa musrikun hare ko sirkuɗo kafirun ko kefeero ay wa dalil seede on qawluhu ta'ala kanko Allah subhanahu wa ta'ala wi wa man yada ma allahi ila an akhara kala nodduɗo la min yalla goɗɗum la burhana lahu haraw mara dalile muɗum fa innama hisabu andu hasbore makko nden inda rabbi ko Allah jeyi ɗum kala nodduɗo Allah e goɗɗum ay innahu no kanko Allah noon la yuflihul kafirina o malnata yimɓe heeferaɓe yedduɓe Allah ɓen Allah malnataɓe wa fil hadis ari e hadise o wi addu'a o ko wiyete du'agol kon muhol ibadati ko ɗum wiyete ngandi dewal ngal ay du'a no kala no wawi du'anade hoore mum amma noon so tawoni a janga hay fati a sellina kono sa sokoli du'a haray ko ma ɗaɓɓo yawoɓe du'ade ɓen ɓe du'anama ina ɗum haray mo kala no wawi du'anade hoore mum no sella ay ay bon fi noon kadi ɗa wawi du'anade hoore ma kadi dey si a waɗani yimɓe moƴƴere kadi ɓe du'ani kema ɗum noon kadi yahantama burure ay par ce que ko miskino mo anda bihi basiran sa waɗani o moƴƴere o wi albarka yo Allah jaɓu jaabina yahantama burure déjà sa waɗi moƴƴera mo waɗanɗa moƴƴero ngayso o du'aki ay Allah ko ɓerde makko nden hentito ɗon kon tun Allah subhanahu wa ta'ala haray jaabini du'a ma o wa dalil on qawluhu ta'ala kanko Allah subhanahu wa ta'ala o wi wa qala rabbukum joni moɗon wi'i ud'uni noddelam min Allah astajibu lakum mi nototo on ay Allah subhanahu wa ta'ala sa noddima tun o nototoma ay innal lazina ande no ɓen yastakbiruna ɓeɗe mawnintino fi ibadati e rewgollam min Allah ay noddugollam
ay sayadkhulunahum jahannama mi naada ɓe jahannama ay dakhiren hala ko ɓe lutta e toon kadi wonɓe kawde moɓe mawnitinade e noddugol Allah e rewgol Allah par ce que dewal ko noddugol Allah subhanahu wa taala sa ari juulugol kala wonɗa e rewde deɗen fof ko Allah subhanahu wa taala wonɗa e noddude Allah subhanahu wa taala ni ɓe mawnitiniɓe noon e rewgol lam mawnitiniɓe e noddugol lam ɓen mi naaday ɓe yiite jahannama dakhirina ko ɓe luttayɓe toon wad dalilu seede muɗum qawluhu taala Allah subhanahu wa taala inni fala takhafuhum wota on hulu tagore nden wota on hulu banu adama ɗimmo ma wota hulu goɗɗo wa khafuni hulela min Allah ay in kuntum si tawino latike mu'minina hiɗon gondini Allah hulela min Allah wad dalilu raja'u ay dalilu jorta gongol qawluhu taala Allah subhanahu wa taala wi faman kana kala tanqiniɗo faman kana kala laatiɗo yarju himo tanqini liqa a rabbihi hawrugol li Allah subhanahu wa taala falya amal yo gollu amalan salihan golle moƴƴe wala yusriku bi ibadati rabbihi hara o kafidali Allah hay e fusi e dewal ngal ay wa alallahi ko ka Allah fatawakkalu woni ko holorton in kuntum si tawini o laatike mu'minina hiɗon gonɗini Allah subhanahu wa ta'ala ko waɗi wa man yatawakkal ala llahi kala holorɗo Allah subhanahu wa ta'ala fa huwa hasbuhu Allah subhanahu wa ta'ala o yona yon tigi si a holori Allah Allah yonete wa dalilu rahabati wa rahabati wal khusu'i dalilu rerɗugol ngol e hulugol ngol e yankinanagol Allah subhanahu wa ta'ala qawluhu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala innahunno kamɓe kanuɓe laatike yusari'una hiɓe arodira fil khayrati e gollugol moƴƴereji ayi Allah subhanahu wa ta'ala ini moƴƴere ko yimɓe ɓen ko yen addodiri e waɗugol ko moƴƴi si innama ko moƴƴere heɓotoɗo ko yen addodiri e muɗum mo kala inna hay goto ɓurata lan e suumaye hewti innama ko qiyamul layl ko deregol jemma juula mo kala inna min hay goto ɓurata lan baraji hay goto ɓurata lan ko naafa e suumaye hay goto ɓurata lan waɗugol moƴƴere e suumaye hay goto ɓurata lan ittugol sadaka ay moƴƴere ko aɗodirteɗen e muɗum hay goto ɓurata lan wawgol wowlugol ko moƴƴi hay goto ɓurata lan yiɗangol ɗimmo muɗum ko yiɗani hoore muɗum kon ay yusari'una fil khayrati ɓe haɗodira e gollugol moƴƴereji ay wa yad'unana ɓe nodda men ay rahaban hara hiɓe lerɗi wa rahaban hiɓe wuli wa kanu ɓe laati e khasiina hiɓe yankini ay neɗɗo on hino rewdi Allah kono himo huli hara mo huli Allah himo haddini kulol Allah yeeso makko ay wa dalilu khashyati ay dalilu kulol ngol qawluhu ta'ala subhanahu wa ta'ala fala takhafuhum wota on hulɓe wa khasawni hulela min Allah ay wa dalilul inabati dalilu tubugo rutto qawluhu ta'ala subhanahu wa ta'ala inni wa anibu hiɓe tuuba rutto ila rabbikum fadde ka joom maɓɓe wa aslimu lahu hiɓe jebbinano Allah subhanahu wa ta'ala wa dalilul isti'anatu dalilu fabinorogol Allah subhanahu wa ta'ala kanko subhanallah inni iyyaka ko min Allah na'budu woni ko rewoton wa iyyaka ko kanko Allah nasta'in woni ko daɓɓirton ballal ay al hadith wa fil hadith ari e hadith ay Allah subhanahu wa ta'ala wi izastana'atu tawni on fabinoray fasta in billahi fabinore Allah ay wa dalilu isti'anatu qawluhu ta'ala qul wiu a'udhu bi rabbin nas dalilu mawlorgol ngol mi mawlori qul a'udhu bi rabbin nas mi mawlori jiɓe yimɓe ɓen malikin nasi laamiɗe yimɓe ɓen iɗen andi neɗɗo falaqi e nasi ko mo awwasatani ko mawlore ɗiɗi neɗɗo bimbi kala janngol falaqi jangga nasi masi tawni neɗɗo on hino walade jangga asal kursiw jangga falaqi jangga nasi wutta ɓandu mum ndu memito kala ka jungo mum gon hewtirto hay hunde seytane lawratama wawanama hay hunde ay wa dalilul zabhu dalil hirsugol ngol qawluhu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala wi inna salati komi hirsata kon ay wa nuski kirsande wa mahaya e gurdam an ɗan maati e mayde an nden fopp lillahi ko Allah wodani rabbil alamin tagore nden la sharika lahu o mara kafi diɗɗo wa bi zalika ko ɗum ɗo umirtu mi yamirama wa anan min awwalul muslimuna komi aranɓe o jebbiliɓe ay wa min sunnati no jiha e sunna la'anallahu Allah huɗi man zaba kala hirsirɗo li khayrillahi tawina sabu Allah hirsirani wa dalilu nazri qawluhu ta'ala
yufuna bin nazri hiɓe hunna takke koɓe fododi koɓe aadode e Allah kon hiɓe hunna ɓe yakhafuna ɓe hula yawman ñallal kana laatingal sarruhu bone muɗum mustatiran hino huuɓiti ayi julɗo si tawi woni o fodi tun o hunnay ko ɗum woni julɗo sabu honnum ɓay tun fodore wonti ñamande si a fodi tun woni ko banu adama ɗima woni ko fodiɗa ko ya hunnu ittiti ko Allah subhanahu wa taala woni ko foduɗa ay ko waɗi noon kamɓe julɗo si o fodi o hunnay fodore nden sabu honnum himo hula ñallal ngal tawara bone muɗum hino huuɓiti ko ɗum waɗi ñalande dargal ayi ɓay sa yawto ñande dargal tawi wiɗa foduno Allah a jonete Allah ko fodunoɗama kon siko banu adama ɗima kadi fodunoɗa a hunnay fodore nde ayi kono aadi ko hunnete ɗum mawɓe goo e ma ka ɓeyna wo aadi ko konngol nelaɗo aadi ko hunnete ɗum Allah subhanahu wa taala ni wosi neɗɗo so woni mo hunnata aadi haray ko ara o jeeya kajjuleɓe ɗum noon jama tv hannde ɗen wawi darade ɗo inchallah rabbi ha yontere hannde si Allah subhanahu wa taala tawni en ɗen tori Allah subhanahu wa taala yo Allah tawni en tawna en ha yeeso toon e okka en baraji ko woni heɗitagol tafsirul qur'ana kom e kala ko hawriga e sahaba haray ko immorde Allah subhanahu wa taala ko hawriga kadi e faljere o haray ko angal ɗuɗugol gandal ko noon tigui fandani hara ko immorde cheytane aɗa ɗen tori Allah subhanahu wa taala okko en baraji janngol ngol onon kadi okkan baraji heɗitagol ngol Allah subhanahu wa taala ɓeydana en gandal ngal okkora en jurdiyaji wuurɗi waɗa barki jañana en arsike on udditana en dambude arsike o jañana en arsike on okkora en jawdi ɗuɗudi nafayndi ayi okkora en jawdi ɗuɗudi nafayndi e huura en ko nafata en kala ko lorata en yo Allah subhanahu wa taala dandi en ɗuɗon en tori Allah subhanahu wa taala yo Allah nawran en ɗo entreprise men on jama tv yo Allah nawruma yeeso e yo Allah subhanahu wa taala okku DG polgal e muɗum ɗen tori al entreprise ji jireɓe en fof ɗen tori Allah subhanahu wa taala yo Allah nawranɓe yeeso maraɓe en fof yo Allah subhanahu wa taala ɓeydanɓe ɓe maraɓe en fof yo Allah subhanahu wa taala okkorɓe yo Allah okkore en fiira feral danda en ala e wawata yo Allah dande en kata e kasara yo Allah dande en sabbu gagne yo Allah dande en bone iblisa كلمة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم